Wakati niliwafasiria na tulizungumza na staff jinsi gani mko mna mawazo mko mna, na mimi napendaka puisque wazee wetu ya kusoma walituachia masomo yenye sie tu nafanya tu ya alphabet ya français na tuyule masomo wazee wetu wa kusoma masomo walituachia, na ndio maana tuko na ngambiko walisoma kama akili njoo akili nini ndugu kitu nilipendea hii moment tukaniletea mradi yenye mko nayo, na nikasema ile mradi ndio yangu na wenzetu wananishirikiza. Haiko tu utaangalia pale utaona pako wa partenaire na yeye pako wengine nitafuta kuwa pia nao nilikakawia sana akabakia benye nisha deja explique tu ya hii mradi na wako tayari kufanya kuzidia hii na waletea leo. Watu zangu, hakuna kitu kikubwa kenye mnajua maisha yenye hakifanikaka. Hii tuko msala ya ndugu zetu Kizemba. Wanzi tulizaliwa hapa, hii sala ikuwe, sivyo? Ndio. Leo wanaweza fanya reference sala ya Kizemba. Ni periode haikuwa. Hakuna kitu chochote. Nasemaga mema hata bahii tuko nakimbilia leo Ulaya. Ulaya ilizaliwa Ulaya pana. Ulaya iligeuka Ulaya, kisha ilipata watu waligeuza kuwa Ulaya. Na hapa kwetu sana tunaweza kugeuza plus. Mais malheureusement, tuko plus mouvement valeur que mouvement valeur. Basi hii mbele ya baki nasema haiko pesa zangu hapa. Ni pesa za diaspora ya kutoka Etati, banaita ile diaspora grand kifu. Watoto wetu ya huku wako Etati. Ndio wanipatia hii envelope. Jinsi ndio convaincre na mbia bwana, tuanze kwa tupime kwanza hii budongo. Hii budongo inaanza kuleta muti. Na muti ile kidogo inapanda kisha ile muti inaleta kivuli, watu wengine wanaenda kuikala pembeni. Alors, avant ni bali anihakikishe kama reyelema eske hii ngome ni budongo yenye tunaweza tukapanda hii mbegu. Ingome gisi mimi naiamini na gisi mimi nilihangaika depuis 2019, niko nateseka, niko nachambiwa, niko naomba, wamama wananishika bega, wananishika mkono, najua pamoja na Mungu ingome itakuwa udongo wa pie na italeta matunda mazuri. Waangalie leo tunapata echantio ya kwanza. Tulikubaliana kama tutafanya mambo mengi zaidi. Pako sibiri tulisema leo tu ba mingi walibakia. Mena haiko toka na kwanza, wakati tunapanda mbegu, tunapaswa kuangalia kama iko ile mbegu iko na ota. Tutapata opportunité ya kubaleta wale wengine wote baone pepiniere. Nafikiri kama itakuwa histoire ingine tutaanzia sasa tukiungana na tunatia mboleo kwa hii mtu tunataka kupanda hapa leo, nafikiri tutazungumza histoire un jour. Tulikuwa na kama mlialika hii sale leo, ni majuru itakuya, mtakosa nafasi ya kutia kusali, inakuwa bidete kwa usalama. Wandugu wapenzi, ningali ndarudia Uvira na